Ndi kumana na mbua mbingila yende kukusi wa isioni kivathukanio. Asiai kuendeka kusovia na kuya siana sio ivindani esi evungani maikulu itede sio vandini wa miti. Enende mamu ikuatiani ya muvaka ofisini wa gavana Malombe mayenda wenzi wa mavya malato makol ndukatua iwe. Na MCA wa Kangundo ya kati Dickson Maundu kukulia enende meaniwe ni milati na udhukumiula mekwata kuma kwe serikali ya kaunti ya Masako. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu inge musiaisi atuambia Mauvoo maitu kuma mwingi kaunti ni ya kitu ivala kumana na mbua mbingi la yende kukusi wa ilembe tani ya ukamba ukuino tamba ikelelu ni wakumanguni kuthinu itina wa usi wa enzi ukuvinga one itina wa mbua mbingi la yende kukusi wa isioni kivadhukani voku ya mwingi enende ni malasimikie kwete la ute wa usi muvaka kivuta usi u kithele vala na mo adhambi kutangia moneki kisioni kiu kutangia la medhi wa maikuwa ni kiu usi wa enzi uwithito siongoni siya Mauvoo kwa kukosa kiao na enende ainge kwa siya madhayo kivo kiko cha mwaka wangili ile na miongoli na umwe vala enende bewa miongo itatu maisi madhayo mo no kitui vala mundu muka wa miaka miongo ina ukuiwe ni kiwu usini wa kivu ikiokoni cha umundi kuyanga likoni ya waita mwingi ya katili voti ya Kelina Musangi. Maonena na kameme kaya kavindani kaleto chambuka usini uunu mainenzi na alani mame otedhesi enenzi uku inganisa kuma mwangali umakuthi ulongi ni maweta kana enenzi tamala asimika kuikala otewa usi uunu etale kiwu kuthea kindu kila kiutumu enenzi mwangame maundu moma kila madhanya kumana na kiwu kingi kila kiusini uu Inyerasa ulo kwa andu vano ni ya kweza kutedhesi andu va usini ile uti wa vinga Twe umonzo no bingie na wethia andu mena thina wa kukila twa matetheja kwa kumagua cha bika mwendo asana na ni utamonza ngwite baka kwacha na kuma kwacha ni twithi wetu ba uzini tweteleta andu makila nini maisokone yange maisungulini jo na twigalia twetele mpaka kibugeza uvungo wa mwendo wa saa 5 ani twambie kukilia andu na mau kwa kibuge kingi twigela na mau ulo takuwa buya na ngalizeza kwambia kila saa muonza saa nyanya yo ngalizia kila ziba ngalimbingi muno sia kuma ngalia no na sia kuma saidi yangu ni ila ikwenda no sio ngameta ila ikwenda nguni zionza si mwingo na sia za kila oyi la kibuka bingwa kila mbwa yo wenyenje yo ba twe ba muti no ba ya muti ba oto ya binga kuma 97 na mo nini na dilo obinga na oeza andu ala magwe to te no ba na maingi sana onareka namba zizi na aligera Kowe dina na waligeta mba kwa probox aligeta kwa bigi tweta la ila aligeta bana to guma cha Nalesa kana waki okito withito na mbola muno kwa kwithiwa ukuita vinda ya sakudhala na vala makaya serikali ya kati mamba na ila kaunti kitu kwa na kuthukuma mamba kwa ikiza kana kia okeni kia dhela na kana kusia mbangala si vito sio kusewa usini wa enzio Lugilia ni mwaka wa 1997 kwa ile nino na andu makoni kibu usinu na mpaka waleo ni makoni kibu na ni tuogie tuone tukwake wakiao wangu ni vinda ya mbasi ya skuli ya mino likaba na mpaka umundi kia ukiezo vela kiaka wa meyele kikaunga maa 5 makazi okainge makaka muyongi umwe kaunga maa 3 no na kiake rombola mono no ndukuma bala mawa eteliene makwaka kiao Engineer olonga mege bana akolwe kalondo kitonyo kugwe binda ana taate kigwa mwaka omwe oyu mwaka omwe athelie kuma 2021 kiza gigeke kabana mpaka wa leo kyautio gino mende ne maka zuo ne mole akwaka noko na wigi na thina munene mbeza athuko miala mathuko mala no ye thingi no mataite Ona huyo voenenze aani maelesa kaneti na wakutethesi enenze alama koniso na mbanga ya mwakani wangilile na miongoli ni mwe ni madhuwe kumanzi wa weni amama ofisa ma serikali na vala makuli ya tongo ikisioni kima kwa atanena kuikile kanani mea nisa wadhi wowa kumamanzi ya uya enenze na alama ya dhito mautethesi enenze kuinganisa usini kana ilama kuwa ni kiwu usini uwa enzi Nile twathio we ile ndaiva tema jando bano Steven Kalonzo Musyoka na tongo yangi na andi wale otweza andikwa wetu kula cha tu kendo giki suko muno atongo
serikali yakituika ndi meka na kindu cho bungu we matwathe kindu ki we the meke kindu kitonyoneka Akimari ukialika bedri ne hapo Modivers twabwa ni county na Monica Juma matweka na moto andikia Modivers matweza serikalini atuweza kuona mmo kuandikwa mimi tashama ni naiwe naandike list ya Modivers yala namo naandika divers 13 list yambe yaenda kwa county na twa kwa ward administrator ikaenda kwa county na itwete lemba kwa na umundi tuweza kuandika mundu ingi na atwaye kwa OCS ila na itwe nengwe kalonzo kwa musioka na tuweza kukwata kindu baka wa leo chako ni kuloja Madam Monica Juma na Gavana Malombe mutuzize divers ya banguni mutoze ando no yana atano mutu andikie at least tuweze kana tuite baje ya mana igwe tuite baje ya kuiumia serikali ndetu nenga kindu Oni wa maundu maile vausi ni wa NGO na vala enenzala me utumelele wa kuma sokone wanguni kudiola wano na lasimika kutetheso kukila kiwusi ni wa NGO. Buripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vausi ni wa NGO wodi ni anguna muingia katika kaunti na Kitui ni Lina Musangi. Asei kauntini ya Masaku nimendeka mose na wito kianda cha kusovia na kueyasiana sio kavindani kama skulu mavingitwe oingini mathudwa makonyesiana na uvandi wa miti ivindani yeye ambua nikana kusovia mawithio luluko ukulio mwani wa munini wa gavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi kavindani kala evikite cha thini cha kutani ya miaka miongo 25 ya udhukumi wake Father Rafael Ndile wa kanisa wa Katoliki wa chumbi cha thikilata toigwa kiwanzani cha skulu wa musingi wa 800 HDM livoti umanitu ni wa mwandikitwa Mauvoo kuma kauntini ya Masaku Daniel Mwangela. Chathini cha kutani ya miaka miongo 5 ya udhembi ya Father Rafael Ndile kilacha toiwa skulu ni wa musingi wa 800 Mwala kauntini ya Masaku. Va munini wa gavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi ni wakulia ivindani siana siemesie ni uthio muone mwasa asiei masove siana isu nikenda sisio kama skulu ni simbailu na itavula nete na itindo mbathe na kulikanda wani sia umila ibu ngathi mie yesu ele na kendo siana siemusi chances are high peka na kata sio in the same manner and form in terms of behavior in terms of being well-being keka ka kemweka ume nikatono sio ka skulu either keka ito kana mbeyo kana bunde wengewe andao mandawa ya kulevya. Let's take care of our future and the future is our children. Kisa sawa ndokoke bahati kakuona kanisani niwe mundu wa mbe neyo siana sia kunichokola. What kind of a parent are you? What kind of a guardian are you? Am I? So please take sobia siana sito nondo we sobia one wakuwe musisi mwana ni waku tege yu ibinda hii katwike mwana siana hii sito awe kwa father nondo wakwe mbwe na program sia bindane eko binge no it is your kid. Take good care of that kid. Hata kie mkimtuma kanisani, take good care of that kid. Tomorrow belongs to those who prepare today. Wengi ndenda siana isu ikonwe masesoni mauvanda miti nikienda kuendea na usove ya mawidhi uloko na kwikithekana ivindani ya mbua isio mbinge ila kutemete ni kwethi wana miti ile kutethesia kukita na wali kuwa nzeve ula wende na ukusiwa tumaba tutumie chathiki cha Father Rafael Ndile tisio ketika bande miti. I'm sure if our lordship the bishop in many occasions amekuwa kitembea, tumemsikia anatuhimiza sana tibande miti na miti ziniwe ni hoteli ya tamondo ndio hoteli ya bishop, lakini zio mweka hoteli kwanza mweka nengi tupande imiti pola tumeta wengi ndatumia mwana suku kulia ene kuendea na kuisuvia muno ivindani kuendea na kusiwa mbua lezekana ni vatone kambwe su ikaendea na kuingeva na mbusi ikavinga
unula utona kuthothea kwase kwa mathayu ethiwa ene nthi maende na kwisuvia na kwemaukila mbusi ila ivingite we imbwethi baraka na mweke wila siana siaza kumwea kui mbua kanelo nino ndigwa iyo usisikize imbwa withumbanĩtie ndukaipa andu wingila pandu kuna wethia ni uipita kuyi kiwe na yukevo be careful ndukathimendia na mwi waku nuthi mwewe na eti ukwati ate soze mwi tukeke kundu kungi lakini tienda mbanga sio kozo. Daniel Mwonkela, Mutongoi TV, kuma Mwala, kauntini ya Masako. Ndi livoti sukuma Mwala itutunga ingi kuya kauntini ya Kitui vala na mo enendi alama tuite kidekani cha mui mwingi ya kati na kilaki na mavia malato makol ni matwa isia miatianio ya Mauvoo muvaka ofisini wa gavana wa kaunti ya Kitui Daktari Julius Malombe maileana na kila meweta kanave na muvango wiki itweni serikali ya Kitui vamwena ilanene ya kuinza mavia asu mainena na andiki Mauvoo matongo iwe ni Alan Zumuka ni maweta kitumicho cha kuleana na muvango usu ni kuvetangwa ithekani sio vamwena kwanangwa kwa mawithi lulukoma isio isu kila kitona umeki ya muisioni wa Mauvoo maimwenda Musumbi William Ruto haungame na muungamo umwe wa kutetea kwanangwa kwa mawithi luluko. Livoti yake Onesmus Talo. Nguthi ya enembe nala ni enitheka ila sinema vya mala tokuma mwi ila mwingi ya kativa kaunti ya Kitui ni matambo kwa ofisini wa gavana wa kaunti ya Kitui kuete kiocho kwa kila meulalamika kana vena muvango wa serikali ya kaunti ya Kitui na ila nene wa kuenda kuenza mavya sumalato na yumena vya wa kuvetu ithekane sio vatena muvango musio vamwena kwikumbulwa ni kwanango kwa mawithi ululuko. Maithiuka isione cia musi wa Kitui kavindani kala matwa isimia tene ya Mauvoo enembe maweta muvango ulame uweta tawikitwo ni serikali ya kaunti ya Kitui na ila nene uvanita kuenza mavya asu isione inya ila sithitwe na mavya asu malato kwa ukisione cha mui mwingi. Na tunajua serikali iko tayari kuwekeza pesa ya kuchimba coal. Sisi kama jamii ya Zombe na Moi kama jumla tunasema hatutaki uchimbaji wa coal. Mambo ya uchimbaji wa coal kama jamii ya Zombe na kama jamii ya Moi Basin sisi tumesema hatutaki kwa sababu iko na madhara mingi. Enembe amemwenda Musumbi William Ruto kuungamana uwo kwa kila maweta kana ithita itatea kwanango kwa mawithi ululuko na imekuwa na kitumi chake cha kukwata mbao kuenzo kwa mavya asum. Tunaona kinaya kubwa zaidi kwa rais akiwa nchini anasema ushimbaji wa coal mandini ama makaa ya sumu utekelezwe Moi Basin ini block A, block B, block C and D. Ila hali anatembea ulimwenguni akiongea mambo ya climate justice, renewable energy. Kwa hivyo tunaangalia that's a contradiction and we want the president of the Republic of Kenya asimame dhahiri shairi, asimame kinanga umbanga aseme ko hatutashimba. Enembe akwisilo kuliowo mendese so yeyunga muvaka ileve kwa mivango meseo ya kuinza mavya asum. Tutaweka juhudi zetu katika renewable clean energy. Hiyo ni kwamba tunataka sola, tunaongea mambo ya windmill na ile inaweza lete mwanga ambao hautaumiza wananchi na italete madhara ya environment. Didi vota Vilingi Mauvoo Mutongoi TV kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo.
MCA wa Kangundo ya Kati Dickson Musyoki Maundu yaciathi wa memba mambunge cia kaunti makane wa Kinandu ni vatoneka maendeleo makongeleka isioni cia ndwani ateo kwa oyuve vata munene wa enethi makiani wa ni milati na uthukumi ulame ukwata kumakula kwi serikali ya kaunti ya Masaku ni uneni wa uneni ula waendelea kuelesya vata wa atongo ikukwatiania na makundi angi kutethia mwenethi kwanzia kivathukanio. Maundu anena ki akomanite na ikundi ya CSR kana corporate social responsibility kieleloni cha kutunga useo kisioni skuluni wa musingi wa Kamba Ivala mena walanio wako minea na kwa ilia mwako wa nyumba ya Maundu kivathukanio skuluni o kana multipurpose all. Ripoti yake Boni Motisia. Dickson Musyoki Maundu avikite skuluni wa Kamba otakana vaiva taenende makana na unyungu nyesia uthukumilo ande na ukunoni serikali ya kaunti ya Masaku kwithwa Maundu lamekwe kwa nilo vile ivathe wondiki wathonyo cia kaunti no na ingi kwithwa memba mambunge cia kaunti matetheo na Kinandu Maundu kana milati ondete sa utethwa evindane mwe kwi mwenethi ithieta MCS twithi tutuine na tuyase kana obisi wa MCA ndwithi awona Kinandu cha kuthukuma niti kwiwa andu meuthi o maine na mayase kana excellence wa binya wandeti nde uthuku lakini ila ti ulika o anduni mandu maina mubea munene nundu wa mawala uende na kutethia kubika bau mwako mwe na miile kuma anengu alika obisini na ti ukuli andu maitu muno baksio keki to cha Kangundo Central Ward in particular tethi wana womesi ti imana kana governor excellence wa binya wandeti governor wa Masaku nuende na kuthukuma na siendo cionthe yike kamuthe nomwe tikeka o imwe mundi na ila ingi yekwe binda ila yenge tayune binda ya mbua kuile luito na kutemeka jute ime undane ti mana ndana nengania mbeu tienda ukuli andu maito masubie mbeu ile mana nengiwe mabande na majimia nikana tiende na kuola nza kisioni kikitu Ondo ithitwa ikulia tongo ikuvulana makundi yangi gutethia mwenethi na kuongela milati ile nenganiro ni serikali nene ila cia kaunti akwatana na kundi imwe ya kiene ila ivikite skuluni uyu kunengane mulati kana kuminia watho kwi skulu uyu toka skuluni uyu akambai tina wa kwithwa twaiva 2019 na tuona bebata kwa kwikia flow katika hall yo na tina wa mautukwa suni twasioka na tuoka twakwatiania bamwe na mwalimu na asiei kuondoa wa kwikia flow na twithe wa kikundi kita wa CSR kana corporate social responsibility giving back to the society kana kuasio mubea kwa kisio ni kwithwa ni kitu ikitwe tena kikatwika nesa ibinda ila na yata cia kivila 2019 to kiebo tatethia wa kwa kailasi na skulu watu kulia kumathethe cia kuseuvia nyumba yo ya workshop na pamwe na andu tethia wati kwatanite kuma nzawa kisio kikitu methia wa isio ni cienza umundi tasio kaingi ni kana indi kiutu athanie cha kuka useuvia workshop kwikia fulana kutethia mawya langi manyombe suithie titoka kutethia na umundi tithi na ciai tithi na ciana na ndumango nene alamoka kukusia we ausu teithia teina mubea kwa ngai nundu ni watu tonithia teina mubea kwa ngai nundu tathanie teteke bilani na ngai anesa kutunenga kibila na yute yoka kuiba makwani asu kila nende maudhu muno ni kuona vata wa ngwatanio na ngwatanio etonya kwete umwe na gutethia enethi na ingi kwendea na umantha kula nende matona utetheka maundu la mavata vyo kunewe laini wa mbete kisomo ngwatanio pamwe na amwe makuma Kambai na ti Kambai beboka lakini bala kwa kukisione wona bata anisi abatosu na school nisi abata na kwa uni talent kwa alama umete Kangundo na Kangundo no dindu ibitu umete Kangundo moke makwatiania na school uyu kondo wa kuendesia maendeleo na kondo wa kwakasiana situ na usuni we museo na ni we witikite mbewa ngai na mbewa medhomando ngai na kumwekenesa asima skulu maelesea kana mulati uyu withwa we unikoko na hiyo kulia tongo ikwendea kwithwa na wenyivyo la meuvulana na muno kunenese maundu mautethia mwenethi kulia kwa ndaya kio ilanene aende na utethecia kisio kikito cha Kambai okelia kisomo nundu
no uzeo mwana agate ya matambia methe sukulu zote ya mbe ya uzo matizia wote thie uthakwa ni the wake maremu maundu wasenga kondo ute mukulia kwa ndaia aende na uturethe yani tu support ona mebela minene ta county government athukumane engwatani ona excellent wabina ndeti amwezobete aende na umunanga sindu ila siaile ututhukuma kuta ene nthi kwa kitumike ute mubothe ya muno tiko mana 2027 tethe timu make ya mutiani timu make ita 99% ona masomo maka kwata 100% kitu itwithito tina thina wa kito ila ciana ciusome abandu be kito withia ona kana kuka i comfortable kai tikianie uthithia uniform keiki o imwe kwa muthenya kayuma school uthithia ngo isu ciikiko indi ila MCA witu nokie na ona thino no bikite no tubaka kaundi na Masako kambai kangu donye ne toboni mutesea Livoti sweet twande ni audio mo witu ambe tuisio kile tulithiwa na livoti yake President William Ruto ndo kathivasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ina udhocha ingi mutongo iwa ule Raila Odinga ni umania vanene ka ula wende kati wa ndi ya Israel vamwe na ndi ya Palestina ya siakana ndi ya Israel ni kuika mavicho kuwa andu mate na mavicho kuya ndi ya Palestina inde inena ni wenda minister kana prime minister wa ndi ya Israel vandi ya Kenya Benjamin Netanyahu kungamia ka ula wende ni kuidhi wa Mauvoo ni ukindo chavata. Wangapi wame kirwani ani bangiuni watorera kule kaskazini ya mashariki kule watoto wa Palestina na wakina mama wanapigwa mabombu na wale wa serikali ya Israeli. Nikiwa hapa natoka kutoa ushauri kwa bwana Netanyahu, wacha kuua watoto wa Arabu wa Palestina kule Palestina. We must condemn in the strongest term possible the brutality with which the innocent children, the women of Palestine, are being brutalized by the regime of Mr. Netanyahu. It is inhuman, it is primitive, it is brutal, and we condemn it. We condemn it the strongest time possible. Are you together? Are we together? Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Nione mkono hapa. And I want to urge Mr. Ruto, don't be misled to condemn your own brothers and sisters. Mr. Ruto, don't be silent in face of humanity that is being meted against the people of Palestine.
Kenya government must stand with the oppressed. Kenya government must stand with the people who are being brutalized. Otherwise, history shall condemn you. History shall condemn you. Ndio usiwe muthia wa Vilingi wa Mauvoo nyenita wa masi wa kitaka ulone ngilia Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Dinda. Tionesa.